ام دê mijara van êrîşan egera van êrîşan zêdetir stratejiya Tirkiye jî girêdayî van êrîşan derbasî Düsseldorfê bibin mêvanê min heye Ahmed Alî ji Düsseldorfê li gel min e li gel Ahmed Alî em dê van mijaran bigirin dest bilê temaşevanên hêja em li Düsseldorf Ahmed Alî werdigirin şrovekarê siyasî silav bû tekekê Ahmed kek Ahmed sedû yekê êrîş ev êrîş zêdebarî wana piştî êrîşa li Ankarayê ku du gerîlayên PKK li bir teqandin ê ku encam dane stratejiya Tirkiye girêdayî van êrîşan tu çawa de nirxîne? Kekê Ahmed dengê min gihîşte de baş û silav û rêjî ji hemû bînerên Kurdistan 24 stratejiya Tirkî deng gihîşt belê Kak Cemal yani stratejiya Tirkî gelek zelal e yani ew bixwe fobiya Kurdî li balê li Bakurî Kurdistanê fobiya hey mezin li Kurdê li Tirkî û stratejiya dewleta Tirkî ji roja ava bûyî ev 100 sal ser derbas bûyî ew tirs û metirsî ji elementê Kurd heye û taybet piştî wilqa siyasetê cuda cuda cûr û cûr bi qetil'amê bi asîmîlasyonê bi hermandina zimanê Kurdî ev 100 sal û kir û nekir qeda li ser Kurda nebû îro yani nisba Kurda nêzîkî 48 ji sedî û wezîrê daxiliyê Tirka carekê ne ji dûr de got ez texmînim zêdî wiloyê jî yani ew tirsa wan got Kurd bêtirin ji Tirka di Tirkî de stratejiya wan ew got tiştekî Kurda li ti devera çê nebe tê bîra we Serokwezîrê Tirkiyeyê berê Çetîn ne Çetîn ew elbowîna got tiştekî Kurdî li ser merîxê jî çê bibe em ê dijî wê bin vêca wextê me roj vê eqliyetê intilaq bibe û here li nere got newatik ya navokar ji mafin Kurda li Rojavayê Kurdistan dest pê dike bi alîkariya hêzên navnetewî wê hevkar wan re bi qesa dere û bi hêzên û bi mese dere ji ber wê yekê gelek metirsiyên mezin dibîne stratejiya Tirka got ev herem ji dervê kontrola wê ye dixwaze her ciyê got Kurd lê hebe kontrola xwe deyne ser Kekê Ahmed vê êrîşî wê bike bi drona belê bi Kekê Ahmed dixwazim bipirsim niha hemû tiştî belê Kekê Ahmed dixwazim bipirsim niha mesela piştî şerê Hemas û İsraîlê mesela li Tirkiye hemû berpirsyarên Tirkiyeyê bi taybetî Serokkomar destnîşan dike ku mezintirîn dostê mirovatiyê ew in tu cara zilm û zorê qebûl nakin gava ku nimûneyan jî didin kuştina zarokên İsraîlî ya bi awayekî trajedîk tînine ziman baş e ev siyaseta Rojavayê Kurdistanê gotê birêve birin belê dîtina te bigirin ser van du wêneyan Kekê Ahmed yani belê ew bixwe raya giştî ya Ewropa elvê de Almanya min cê xusûsan berê çend rojekî Erdogan hatibû Almanya û hatibû yani serdanekê cê pêkenînê bû bi rastî ev standartê yani dualî çawa eyna tişt û xerabtir ji Xeza bi 10 taqa li Rojavayê Kurdistan başûrê Kurdistan dike
ودليوي بزاروك وكسي سيفيلي كرد ناشوت ونابينا جو او قربانا سياستاوي هوفانا ده هرم دي ليه يعني يعني شر يقول غزة كذبه آلية إسرائيل بديجي غزاوية طبيعي نسونجي غزاوية تسونجي حماس ريخستنا كي أمبيجن إرهابية قبولناك وجود إسرائيل معادلاوي صفري يا أزيات وهي زاوية نقدر إسرائيل أو قرباني الملتي قاهش وهات نشاندان بشاواد بن جامياد بن نقشخانياد بالقري أخوة الويدة كي تشكربون وتولي لأخوة حموش الويدة هوا كربون أردوغان جيه بيكنينه بو براسي نتنش كرداري رايا قشي يا جيهاني قشي لبروبلم دي كده كاك جمال خوديه فلسطينيا هي اللي خوديه كردات نيه يعني تدبينه قويرو جيهان حمي بحثا غزة دكه وبحثا إيريشي إسرائيل سر غزاويا دكه لبحثا إيريشي أردوغان وجيش تركي لسر كردستان باشور وكردستان روجافا نايكرن دبي درباره ده تكي أحمد دبي درباره ده جرشته بترسم بلي كك أحمد تدسني شانكر كو أفشري لغزة دبي كي أحمد تدسني شانكر كو أفشري كو الغزة دبي يعني أنجاما إيريشا حماسي كو كريبو إنه أف كراساتا قول لسر روجافاي كردستان جيد به يعني مثلا جريلايين PKK چون او كريار كرن او لروجافاي كردستاني انجامي وي روجافاي كردستاني دده يعني اف ايريشين كو بردوام اف دمك دريجه بردوام تكن هر جريداي وي ايريشي تينا بيناسا كرن دبيجن ما في مي شرشوية حقوقا نابنه توي ديه كو موسى بكن جبر كو PKK لوره يعني دوی درباره دتخوازم اشتبه پرسم که احمد يعني حبونا PKK لروجاوای کردستانی يعني روشا روجاوای کردستانی علوستر ناکه تشاواد بینه هلبت يعني امبيجن حمو كرد خوازن جو كرد روجافا اداره خو بدست خو بكن او تقينا الانقره بخوا بو بهاله دست تركاد جوبي وقاص زرر بقينه روجافا كردستان لامبيجن بنيه تحتي يا روجافا كردستان حمو تدمير كر محطة كهرباء جي رافينيري بترولي امبيجن جي آفي قال لك زيانة مزن آنين روجافاي كردستان وبمقابل يعني تاني حاجاتك هات كده سيرنا براسي دم هاتية قو ايدي دم شر چكداري همبر دولتا او دم درباز بو پرس گریکا کردی برنگک سیاسی گرک حل ببه يعني ترك نكارن كردا قانع بكن جو كرد حبه بيكاكان كردستان 5 مليون 6 مليون كردستان باكر تني هنا اگر 10 مليون جوان بام كردن 20 مليون دن نبجن ام كردن بس 10 مليون بخوا قضياك قلك مزن تمثيل دك وإيرو ديالوج نابنيا بارتيين كردي باكوري كردستان قال لك خرطشي دبي قبيك هالوسط دبهارا قبي ده هرن هالبجارتني خوجي بيجا برزغريكا كرد حجتا ناسيوناليستي تركا خصوصا بخشلي وغيري وان قوت برلماني وان حفتيا قوتشو يعني تياترو بو براسي بيشاوا حمو كردا بخشلي دبينجو ارهابينن او تشتيجو يعني دكن حجات وبهانا نادي جيدايه بدربك ترك جرك رونين وبيجن شما كرد جماعة عاجزن
او ام چماش كردا عاجزن قرق في برسيش خبك بنر كاك جمال يابونيا يابان وقتی گو شر جهان ددوا عالم ام بیجن بمبا ناوکی دوید تقاندن او پرش خکرن نگیان ام بیجن گو لیو گرینن چکرن دس علم كرن وزانبونه كرن وبيشكتبونا صناعته ويابونيا ايرو يكج دولته حفتاي الدنيا ده صناعته ده حضارته ده بيشكتبونه ده وجا ترك اف برسل باوانجي قرأت شما اف عالم جمع عاجزن نتني كرجوان عاجز بله کک احمد سپاس کم کک احمد علی شروع بکاری سیاسیش دوسلدورف القلمم